competitor on the main Srushka Buzov of Croatia. She's the Croatian junior all-round champion and Croatian uneven bars champion. Ой! Pravi vezu, teži. Ova greda danas opasna. A sljedeći natjecatelj na konjim stafetama je Kristijan Verke iz Mađarske. On je aktualni prvak svijeta i najveća zvijezda turnira svjetskog kupa u Osijeku. Unazad nekoliko godina je nedodirljiv u Europi. Europski prvak je bio 2005., 7., 8. i 9. godine. I pobjednik je Univerzijade 2009. The next competitor on the pommel horse is Kristijan Verke of Hungary, who is the current world champion and the greatest star since the World Cup currently. He is untouchable in Europe in the past few years. He was the European champion in 2005, 7, 8, and 9, and the 2009 University champion. A dio je ono za saskok? Tamo ne ideš sad. Ja mislim sve da, Stoj! Stoj! Bravo. Bravo. Je drago, triangul onoj doli. Stoj! Bravo. Šta ona klapa, ću je zaklapat dole nogu. Ajde!